A uoči predstojećih praznika MUP je uputio apel sugrađanima da izbegavaju upotrebu pirotehničkih sredstava. Opekotine, gubitak vida i brojne trajne posljedice, kao i više od 50 povređenih u poslednje 3 godine, opominju da pirotehnička sredstva poput petardi nisu igračke, a na njih burno reaguju i psi. Više detalja o ovoj priči čućemo od naše Danice Milanović. Danice, dobro jutro. Dobro jutro, Milice, tebi i svim našim gledaocima. Tako je, kao što si i sama rekla, trajne posljedice dobijaju iz godine u godinu životinje, kako lutalice i životinje na ulici, tako i kućni ljubimci od pirotehnike. Sa mnom je ovoga jutra naš sagovornik Aleksandar Gavrić, koji će nam nešto više reći o tome. Dobro jutro, hvala vam što govorite za naš kanal. Kakve su posljedice koje trpe životinje zbog pirotehnike? Dobro jutro, Danice. Pre svega hvala vam što pričate na ove teme, jer važno da građani znaju o posljedicama. Problem je u tome što taj nagli prasak koji se dešava jednostavno kod životinje izaziva jednu reakciju koja je u pitanju života i smrti. Znači ona pokušava da se sakrije od svega toga. Tako da se često dešava da psi, na primjer, podlete pod kola. Istrgnu se čak, na primjer, vlasnicima dok ih šetaju, tako da obavezno da ih vode na povodcu i da nikako ne ispuštaju ih iz vida. Mogu da upadnu u šahtove, bunare, znači mogu da se desi jednostavno, znači kažem, smrtna posljedica iz tog razloga. Može se desiti na kraju krajeva da dođe do srčanog zastoja kod pasa iz tog pretjeranog straha koji se dešava kod njih, jer srce krene mnogo ubrzano da kuca. Mačke se sakrivaju jednostavno, pa neće nekoliko dana da uđu ispod kade, na primjer, pa se zavuku, one otvore, tako da obavezno, eto, savjet građanima da zatvore te otvore pred tih praznika. Također se dešava da kućni ljubimci koji su jednostavno u tom velikom strahu počnu da beže po kući, da ruše sve živo jednostavno. Tako da obavezno budete uz njih, mazite ih sve vreme, jednostavno, kažem, dajte im podršku, pošto oni gledaju vas kao vođu čopora. Vi ste vođa čopora, vi faktički kako se ponašate, ako vi krenete da paničite i oni će da paniče. Ako ste vi smireni, ako ih mazite, ako im pričate, bit će bolje za njih. Još jedan savjet je također da pustite televizor malo glasnije ili neku muziku, da malo prekrijete te zvukove, da bi životinje bile, opet kažem, na neki način mirnije. Ako već to ne pomaže, ako sve ti stvari ne pomaže, jednostavno kontaktirajte veterinara, dajte im neke sedative da bi se jednostavno smirile životinje, jer ti sedativi pomažu malo za umirenje. Nemojte nikako davati sami te sedative iz prostog razloga, zato što neki sedativi za ljude kontraproduktivno deluju kod životinja, tako da možete izazvati suprotnu reakciju. Tako da sve radite u savjetu s veterinarom. Hvala vam puno i na ovim savjetima i na odgovoru. Eto, čuli smo komentar našeg sagovornika kao i savjete kako sačuvati životinje u toku praznika i ja apelujem na sve građane da vode računa i da zaista pazimo na naše ljubimce. Toliko od mene za ovo uključenje. Puno i tvom sagovorniku, gospodinu Gavriću, tako da naravno apel je uvek da izbegavamo pirotehnička sredstva.